Nimena official muri gahunda amakuru agezweho munyemerere tuhere kuri no nkuru y'akababaro aho mu mujyi wa Kigali impanuka yakomerekeyemo 23 harimo batatu bakomeretse bikomeye ahagana saa moya n'iminota 40 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Werurwe 2025 mu kagari ka Kinyange mu murenge wa Gitega ni mu karere ka Nyarugenge habereye impanuka y'imodoka yagonze moto ikomerekeramo abantu 23 barimo batatu bakomeretse bikomeye. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje amakuru y'iyi mpanuka. Mu butumwa bugufi yahaye imvaho nshya yagize ati mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kinyange habereye impanuka y'imodoka ya bisi ya Yutongo yavaga Nyamirambo yerekeza Nyabugogo yageze ku Gitega igonga moto iyinyuraho iva mu gisate cy'umuhanda yari irimo igonga imodoka ebyiri babisikanaga. SP Kayigi akomeza agira ati muri iyi mpanuka hakomerekeyemo abantu 23 barimo batatu bakomeretse bikomeye bajyanwe kuvurirwa mu bitaro bya CHK mu gihe abandi batwawe ku bitaro no ku bigo nderabuzima bitandukanye. Polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yatangaje ko hagikorwa iperereza kugira ngo imenye neza icyateye impanuka. SP Kayigi umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yavuze ko abatwara ibinyabiziga bagomba kwitwararika bityo bakirinda kugenda nabi mu muhanda kuko biri mu bitera impanuka. Kuva muri Mutarama kugeza mu Kuboza umwaka ushize wa 2024 habaye impanuka 9,600. Muri izo mpanuka zikomeye zabaye 700 zirimo izahitanye ubuzima bw'abantu no gukomereka cyane hagwamo abantu bakaba 350. Polisi y'igihugu yatangaje ko muri izo mpanuka zahitanye ubuzima bw'abantu 32% zaguyemo abagenda n'amaguru, abagendera kuri moto bangana 32 ndetse n'abagendera ku magare bangana 16%, mu gihe abagendera ku bindi binyabiziga bangana na 20%. Mu igenzura polisi yakoze yasanze abatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha bangana na 30% ari abatwara moto, agasaba abatwara ibinyabiziga kugabanya ayo makosa. Turacyari mu makuru agezweho tujye gukomereza kuri no nkora Perezida Kagame yatangaje ingingo 3 abona zashingirwaho zikaba igisubizo ku bibazo bimaze igihe byarayogosha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo kwemera guhagarika intambara, kumvikana na M23 ndetse no kuzirikana ko umutekano w'u Rwanda ari ikintu kitagomba kugibwaho impaka. Umukuru w'igihugu yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Marion Fall uri mu bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Kagame yavuze ko nubwo ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitakemurwa mu buryo bwuzuye ariko byibuze hari uburyo bwaha buri wese amahoro. Ati reka mpere kuko bimeze ubu. Kuri ubu igikenewe nuko ari abo barwana n'abandi bashaka kubafasha bahagarika imirwano hakabaho agahenge. Ikindi cyakemura ibibazo mu mboni za Perezida Paul Kagame ni ugushaka inzira no gushakira umuti ibibazo bya politike mu mahoro. Ibya M23 isaba abayobozi ba Kongo bijyanye no kwemera ukuri guhari abi Kinshasa bakabyubahiriza. Ati ukavuga Tshisekedi ngo agomba kuganira n'abanyekongo batavuga rumwe nanjye, ngomba kubumva nkumva ibibazo byabo, nubwo bafata mu bibazo 10 bagahitamo 6 bakavuga ngo kuri ibi turemeranya ariko ku bindi bine ntitwemeranya. Iyo ni intambwe. Icya gatatu Perezida Kagame yagaragaje nuko ibi Kinshasa n'abandi bose bagomba kumva impungenge z'umutekano u Rwanda rufite bakazabikemura kuko abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bakorana na guverinoma ya Kongo. Ati ibyo rero bigomba kwitabwaho, ibindi byaza munsi y'ibyo. Niyo wabona bike muri ibyo guhagarika imirwano kugirana ibiganiro bya politiki n'abanyekongo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikindi impungenge z'umutekano w'u Rwanda nta bindi biganiro bikenewe. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko amahanga afite inyungu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo akwiriye kumva ko ashobora kugera kuri izi nyungu binyuze mu nzira nziza. Ati nibyo bihugu bifite inyungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni uburenganzira bwabyo kugira iyo nyungu, nabyo bikwiye kumenya ko inyungu zabyo zagerwaho neza mu gihe ibibazo byaba bikemutse.
Perezida Kagame atangaje ibi mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu n'ugenzura imijyi ikomeye ya Goma ndetse na Bukavu. Uyu mutwe uvuga ko icyo uharanira atari ugufata ubutegetsi ahubwo kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe kinini batotezwa n'ubutegetsi. Perezida Tshisekedi yamaze igihe kinini avuga ko adashobora kuganira na M23, gusa hashize amasaha make perezidansi ya Angola itangaje ko nyuma y'uruzinduko ruto uyu mukuru w'igihugu yagiriye i Rwanda hemejwe ko Angola izayobora ibiganiro bizahuza abahagarariye umutwe wa M23 ndetse n'abahagarariye uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biganiro bizabera i Rwanda mu minsi mike iri imbere bigamije gushaka icyazana amahoro arambye muri icyo gihugu. Nimena official turacyari mu makuru agezweho. Reka dukomeze n'amakuru yacu, tujye gukomereza kuri no nkuru igira iti amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko abakuriye inzego z'ubutasi z'iki gihugu ndetse n'abakuriye iz'u Rwanda bongeye guhura mu mujyo wo gucubya umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Ibitangazamakuru by'i Burundi bivuga ko kuwa mbere tariki ya 10 Werurwe aribwo intasi z'ibihugu byombi zahuriye mu ntara ya Kirundo. Ni nyuma y'uko mu kwezi gushize zari zahuriye i Kigali. Nta makuru arambuye yaba leta y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda bigeze batanga kuri uyu muhuro. Ikinyamakuru SOS Media Burundi icyakora kivuga ko nk'inama yo kuwa mbere w'iki cyumweru yatangiye mu masaha y'isaa 4 z'igitondo isozwa mu masaha y'isaa 10 z'umugoroba. Iki gitangazamakuru kivuga ko muri iyo nama yabereye muri hoteli yitwa Royal North Hotel. Mu ngingo zaganiriweho harimo ijyanye no kongera gufungura imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Muri Mutarama 2024 nibwo leta y'u Burundi yafunze imipaka nyuma yo gushinja u Rwanda kuba umuturanyi mubi. U Burundi bwafashe icyo cyemezo nyuma y'igitero bwavuze ko umutwe wa Red Tabara bavuga ko ufashwa n'u Rwanda wagabye ahitwa Igatumba mu Kuboza 2023. U Rwanda rwarabihakanye kugira aho ruhurira n'uyu mutwe. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi warushijeho kuba mubi muri Mutarama 2024 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye wari witabiriye irahira ryo mugenzi we Perezida Felix Tshisekedi yatangarizaga Kinshasa kashyigikiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye yabitangaje mu gihe yari amaze kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo gufasha ku rugamba FARDC iri mu ntambara n'umutwe wa M23. Yaba Gitega na Kinshasa bavuga ko nta ufashwa n'u Rwanda. Mu minsi ishize ubwo M23 yigaruriraga imijyi ya Bukavu na Kamanyora iherereye hafi y'u Burundi, Ndayishimiye yumvikanye avuga ko yiteguye kujya mu ntambara n'u Rwanda. Yavugaga ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye. Byari mbere yo gutangira koroshya imvugo ndetse no mu minsi ishize ubwo Perezida w'u Burundi yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu gihugu cye, yumvikanye avuga ko yifuza kujya mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo kwirinda ko ibihugu byombi byajya mu ntambara. Reka dukomeze n'amakuru yacu kuri no nkuru igira iti umugore witwa Mukamutesi Diane arasaba ubutabera nyuma yo gukubitwa n'abantu batatu barimo uwamukuye aho yakomoka amuzanye kumukorera mu kabari mu kagari ka Nkomangwa ni mu murenge wa Munyiginya akarere ka Rwamagana. Uwo mugore yagaragaje ko yakubiswe azira kwanga gucuruzwa ku mugabo ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 10 Werurwe 2025. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya yabwiye bwiza.com ko akabari ikafunzwe. Nk'uko bigaragara mu mashusho yashyizwe ku rubuga rwa F1 rwa TV, uwo mugore yakubiswe mu masaha y'umugoroba ndetse yagaragaye yicaye hasi asesa imigeri atabaza ndetse ashungerewe n'abantu benshi. Uwo mugore avuga ko ari umubyeyi ufite abana. Mu magambo ye yavuze ko mu kagari ka Nkomangwa yarahamaze iminsi 3, akavuga ko yakubiswe yanze ko uwamuzanye amucuruza kugira ngo asambane n'abakiriya abo nyirakabari. Yagize ati bamvuganire nk'uko nanjye ndi umunyarwanda, ntabwo nakubiswe nk'umunyamahanga, nahohotewe kuko niwe wanzanye ankuye mu aho mvuka
ntibamvuze kuko nababaye napfuye ku buryo bugaragara. Uwo mugore yakomeje agira ati njyewe ntabwo nicuruza, nkora akazi nkahembwa nkatunga abana banjye, njye ntabwo ndi indaya, ahubwo arantanze byanze amfatira umwanzuro ankubitana n'abantu batatu. Umwe mu babonye uwo mugore akubitwa avuga ko yakubiswe mu ngingo zirimo no mu myanya y'imyibarukiro. Ati nahuriye n'undi mudamu tugeze mu rugo baratwirukana, bamukubise ati bamukubise imyuko, bamuteragura imigeri mu maguru, bamuciriyeho imyenda, mu gitsina bateragamo rakirete n'imigeri. Aganira na Bwiza.com, Mukantambara Brigitte, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya, yavuze ko uwo mugore yakubiswe yavujwe agahabwa itike agataha. Ati twe amakuru twayamenye ubu, ariko ibyo tumenye ni uko bapfuye ubusinzi, ariko ubu adahari kuko bamuhaye itike akagenda kuko ariyo yashakaga. Inama ni uko yajya gutanga ikirego kuri RIB uwo barwanya agakurikiranwa. Gitifu Mukantambara yabwiye Bwiza.com ko akabari ka Nyirabuja bagafunze. Andi makuru Bwiza.com yahawe n'abaturage batuye muri ako gace bita mu Bakannyi, avuga ko nyirakabari yakubitiwemo yari afite amacumbi yakoreshwaga yajyanagamo abakiriya be bashakaga gukoreramo imibonano mpuzabitsina, ariko ayo macumbi akaba atazwi n'inzego z'ibanze. Bwiza.com irakomeje gukurikirana iyi nkuru ikazayibagezaho andi makuru yayo kuri iki kibazo. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti Moise Nyarugabo wahoze ari senateri yamaganye yivuye inyuma kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Ukuboza ikirego cya Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku bijyanye n'iraswa n'indege ngo zari zijyanye inkunga y'ibikoresho ku kibuga cy'indege cya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Mu kiganiro na Radio Okapi, uyuzwi cyane muri Minembwe yemeje ko nta ndege zigeze zigwa ku kibuga cy'indege cya Minembwe zizanye ibikoresho by'intambara ndetse n'abantu bo gufasha imitwe yatwirwanaho ndetse na Red Tabara muri iyi komini yo mu cyaro. Ati ndemeza ko nta ndege yigeze igwa ku kibuga cy'indege cya Minembwe, yaba iyahaguye cyangwa iyasenywe. Ndemeza kandi ko nta muntu n'umwe wa M23 uri muri Minembwe, nta muzima cyangwa uwishwe. Byongeye kandi nta bantu ba FARDC bahari kuko bahunze ako gace kuva tariki ya 21 Gashyantare. Ndasaba guverinoma na FARDC ndetse na Vice Guverineri gutanga ibimenyetso bivuga ibitandukanye. Moise Nyarugabo akomeza gushinja ingabo za leta gutera ibisasu ahantu hatuwe n'abasivili ni muri Minembwe muri iki cyumweru. Ati ibi byose ni ubukangurambaga busuzuguritse bwo kwishingira icyaha cya leta cy'intambara cyo kohereza indege zitagira abadereva n'indege z'intambara kugira ngo zitere ibisasu ku baturage no mu midugudu yabo. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane, tubibutsa kugira ngo mukande subscribe.